kakhulu ngoba bengifuna ukuphetha ngendaba eyodwa ukuthi ngelila ngasasila lokwenza yakho izimanga ethe izinyabhe ngihlala khona ethe yezi sayothandaza khona sidoswa isizwa yaKaNtuli ngapha isitsheni ukuthi khona umagodo ogulayo eBlock 20 uma singena sithi songena la endlini umakhoja useshonile lo makhothi insizwa Ntuli yathi mani kanjalo baba ningabe nisangena useshonile lo muntu kanti indoda yakhe yehla inyuka ifuna isikhulu esihlale eblokini ukuthi kubizwe imoto yasemakhazeni sabe lapho sesima yafika lensizwe yaba lethemba likaShembe yangena sidlalela kahle lensizwe sangena sathandaza Nkosi yethu simakade ngathi ngakuhlabelela mina kukhona ubaba ubiyela wasebukhosini bakabiyela wehlela ngenhla kwami wathi sesiqedile wathi bengazi ukuthi umphefumulo womuntu ubuya kangaka ukabhlungu kangaka ngoba sathi sesiye evesini yokugcina sizonke izono masiphele ngabona amehlo evuleka njengalomuntu bese weganga ngogesi evuleke evaleka amehlo wabe sekhala lo muntu osifazane inyembezi sathi angingomeni ya 58 esithi umoya wakho mawuze Nkosi wesevukile lo makhoti uma soke kwakuyisonto uma songolesithathu sesike siguqweni songozimthandazo bantambama uthi uNgcobo umshumayeli uNgcobo akasukuma akhulume lo makhoti ukuthi kwenzekeni uthi qhaku ubhombela ephethe ubhoko leHostiki esimlandela ngemuva siphethe ibhoko wafika wabuza wamgqula ngalo lo bhoko mgqula ngalo wabuza ukuthi ulalelena ubone naManazaretha azokusindisa uthi ngako ngisindile Kosinika ayinhlebeze sethoke hoku lizwa izwi lakho izwi lakho ke Nkosinika ngikhuluma ngendaba namzanga akithi ngoba bonke abantu bakhuluma ngendaba zangakubo Bombela eqhamuka emazweni angala ngaphesheya kwethu ngaphesheya umthalume ewela izowelela khona ekhangela ngeyilanga wafika emzini wakaThiliza enkosini wangangena watshela ukuthi abantwana behamba nabo abamcelele ukuthi ucela ukuthandaza enkosini wayavuma inkosi kaThiliza wangena uma engena ithi inkosi hawu kaNdume kangaka Shembe kanti umncane kangaka bekithi ngizobonisa isizwe enkulu ngendlela udume ngayo uthi uBhombela kulungile ubuncane bami ngimncane nje ngiyaphila wena umkhulu njena uyagula iyabuza inkosi ithi uma ngigula zingaki insuku zami ezisele uBhombela aseningi sezincane songayidla inkomo oyithandayo yayikhomba inkomo eyithanda yathi ngeke kulungi ihambe ingayidlanga uthi uBhombela kodwa thina boShembe sangakwandisela izinsuku ngiyadlula Manazaretha ngoba sikhulume sesifike la kuxhumana khona uShembe sithi unyazi sihleli phambi kwalo lisa uBhombela wayilona
uma elaphayana khona emzini wasekhangela kufika unkosikazi wakhona kaThiliza ngesibongo uzofuna abantwana ithi uthi uBhombela ingilosi ezokunikeza abantwana iKwaZulu uma sengisuka la ngiyawaZulu ngizohamba nawe ngiyokunikezela abantwana khona nangempela wathi sehamba wabilandela unkosikazi wakaThiliza wahamba nayo inkosi seyiya kwaZulu uma isitimela silana ePhoenix seyaKwaZulu inkosi ilanga yangena iyayazi ikhoja wehamba ngayo uBhombela meqhamuka ngapha entabeni zaseningizimu yangena ekhojini enayo uBhombela inkosi ilanga yahlala la eduze kwakho uBhombela indlamhlathi yamxoxela inkosi ilanga ithi lo nkosikazi wakaThiliza uqhamuka ngapha emthwalo ubufuna abantwana sahamba kancane isitimela lithi inkosi ilanga sobatholile amakhosikazi sobatholile abantwana nkosikazi wakaThiliza sobatholile abantwana sahamba isitimela saqhubeka uyaphenduka uBhombela ubheka lo nkosikazi wakaThiliza uthi njengeseshilo lo mfana ukuthi sobatholile abantwana sobatholile ngempela ukube habe sozowathenga ithikithi ngoba ngidiphinde emuva manje kodwa ke sesisahamba ubona umhlaba wakaZulu maNazaretha ziningi indaba ezenzeke ngakithi angifuni ukudla isikhathi kunkosi kusithole buse enexwe